Kapitan Inteng. Ada gipulpulong kanyak. Anjay lang mo't gayam agin inom ter aramiden yaw, ah? Sino man ang dayta nagipulong kan ka, Angkyle? Saanin arumbang amaamuan yun. Agasam, pati pa gayam dagiti tanod mo. Kit ayabam nga ginom. Patpat yan yung tumot dagita nga gipulpulang. Ay, da kami ti patya, Angkyle. Nasisingpat kami at anod mau. Tata ba daw? May kanta ginom tayaw. Nay, agiinom kayo manay. Una, tawan mo't mararami. Oh my God, tataba daw ang taadot ti arak kan pulutan. Ay, ada pa panak. Oh my God, Gidain. Mapanak dito balay ni kumpare ng Inteng. Mala, panawan kayo pa eh. Nagsingpot unay ni tataba daw kanyan, chef. Naminanon nga wawisan tayo, di na kaya. Bayan yan. Ala, ituloy tayo kiti taga-inaw. Tainton na bartak tayon. Maturog tayon. Inteng, ada bisitam. Sino? Kit nagadupay ter aramidak. Ni kumparem abadong. Na, anyaman nga tanti ibagana. Ay ingkasangwen Ay, ibagam nga awanak. Imbaga kaon nga daka. Ah, Apay aya, di mo kayat asangwen di kumparem. makauma. Sao asao. Ingkasangwenon. Uray apagbiit laang. Lusyak ti alam matanod pare. Awan dagitang agtatakaw. Makapatulong. Ne. Ay sas. Agsuysuyab kamot dito isang wanak pare. Hindi mo madlaw. Makaturturong ako na. Nagsapa pa lang pare. Alas 10 pa lang iti agsapa. Makaturturog ka. Ituloy ko, di bagbaga pare. Kunak nun alpasan. Karugrugi pa lang pare. Nagbayag na itang istoryan. Agpresentarak at hanod pare. Mabalin ka day. Ay, day tati ibagbagam. Kitwa na. Apay, di mo dengdenggay. Ay, kunak no bumulot ka iti ragadi kan martilyo. Ragadi ka Ay, sa Martin, balyamon. Tanay, nagadupay ti aramidag. Anya ti bagam. Agiinom dagiti tanod mau. Nalabsak itay pare. Ang no sakto ti alamat hanod. Sana nga. Ay, agawin ka kay din. Ha? Saan ako nga agala iti tanong? Iyay. Imbagam kin ni Kapitan, anamin adon anatakawan ta. Ibagbaga nga raw ang di na mo dengdenggay. Ay na, saan lagamit titinakaw da, pati tarakon. Yang nga raw maka-istorya unay ni parinteng. Kunak man no kunam nga agpresentar ka akas tanaw. Kitwin Mike. Ay unay yan. Kita mo dagita atanod Mamartig na mo amin yan. Katuan, agis istambay dalaang, imbes ko mga agrundada. No siyak ti ala ni parinteng atanod. Ay kit automatic Maawan adagos dagita nga agtatakaw. Matakderam deta sa badhaong. Ay kitwin na. Apay, uray sika tuyang awan bilib mo kanya. Kasanong agbilibakan ka, kit di mo matam mo titumanaw. Di ka mat makakugtar, taba ba dagita sakam. Kasano amalabanam ngay dagita managdakdakas. Apay, di mo pa'y gayam ambaw. Analaingak ako midag. Maray, nakaturog mat dagiti tanod dita waiting shed. Nalabsak ida. Ay na, Maray, nagpatpat nagda nagbidbidyo kay Dirabe Imalalgawan nakaturog da. Awang babain na gitatanod. Apay asaan nga ungtan ni Kapitan ida? Nagadutya sa sikaswan na. Masango na pa'y ayamot tagungat. Di nanto pa'y masango tagibarbasan. Ay, rumbang lang asukatan na, dagita at tanod na. Ay, kasta mga ruti sing-singasing may kangkwana. Pagpampanunutan na pa'y kanaw. Ni badung ko maray, kayat na ti agbalin at tanod. La kayan? Uray atiwon na adagita at tanod. Nagkutong. Langan kawan pigsana. Para walis langan Ay na, unay meten ti panang tagibasit mo kin ni badung ko maray. Ket mapanagpresentar lata kan ni Kapitan bareng maala.
Ay, awan lata, inteng. Saan lata nga agnak-nakam dagiti tanod mo? Huwag nga raw. Nasingpet ka ngamin unay. Ungtam ngamin idaa. Ay, dakay tagungat. Ngumatot ti presyon ti darak. Bagbaga am ida. Miti nga kumayda. Angam adumatar aramidik. Kat no agpres-presentar ka no gayam ni pari badong nga agbalin atanod mo. Ay, huwag nga raw. Isuti may na imbaga. Kahit alaumon Lakay mo tin. Lakayak nga ro din akapitan. Kaya dagiti daduma akakagawad kat senior citizen. Pati tanod ki di ka ilakay. Kahit no iso tinanakam, di alaam. An-anwam dagiti ubeng no natangken mo ti ulo da. Anya nga ti rason nga alak ni pare badong atanaw. Kaya di na mo ti dumanog. Kaya kumuktar. Puro tawas. Gapo iti kinagagat na. Iso nga alaam. Naanos kan mapagtalkan ni pari badong. Kas kunak nga ruden. An-anwam ti tanod analaing adumanog ken kumugtar no mamartek met. Intan abadaw, aldawon, adu pa'y tigatangan ta ijay ilay. Aguray kamot agsagay sayak pa. Manmano lang arudan ta buok mo, sagay sayang pa'y laa. Ada pagluganan tanaya. Adda na, agur uray dagi jay tricycle, ijay paradaan. Kit mapagtangaro din Di basket mo ngay. Addan, nakasaganan, nala, mapantan. Medyo maulawak pa ilang ta nagiinom kami di rabi sige, itulod kayo latay jay ilay. Apay awan sa balin ayang agpasada. Maulaw kamot ako dam. Ang mga numadisgrasya tayaw. Kabalak tag manihaw, tatabadaw. Anya katadanag mo na ya. Ay nabadong, kuna na akabailan na ti agmaniho. Kini makaturturog mo tilangan na. Kabailan na nga rod ka now. Mala, lumugan ka. Awanan ti agpasada sa balay. Nabartag pa ilang dagiti padak a driver. Iso nga may kayo. Naglugan kayo. Ay, badong, ibagaman kinli ko arog ta inayadan na ti agpataray. Ay na, makapanerbyos. Ay, nagpartak. Waraw, di mo mo't partakan. Ay, saus, diri-dirit sumutan. Ay, maitapangan. Ay, waraw, matinag tayo ni Tadira. Nakatulog ang katan. Matinag tayo sa agaswa. Ay, waraw, matinag tayo. Ay, saus. Prino mo na. Prino ko na! Ay, Na. apay kasasaw nga dito prino. Iprino ma. Ay, wala nga. Ay, inapaw. Ay, si Bibiyag tayo kadipay. Ay, unay mo tindi kastaw. Ha? Dandanita yun. Ay, naturugan ni Kwaraw. Nakangangamit tayo nga gururap. Badaw, adupay mo tinabati a kwartata. An-anuan tangay. Kat nagatang tamot amin nun akayap ta agatangan. Ay, unay kanto yan. Di mo ibagan nga do ti kwartata. Kahit pudnumot nga adupay. Nita, sapay ulitin na. Apay ayang amain. Kit no nga damakan nga king ta. Kit mahold up ta. Aywan anya. Ay, unay. Ay, pangibulsaak ngay nga rod dayto nabati a kwartata. Hold up dito Di Ah! ka ikaw. Ha? Kanyawat yu amin kanya kakwartayo. No kaya't yu payagbiag. Ay na, Badaw. Na-hold up ta na talaga. Ay, agulimag ka. Yawat yung ti kwartayo. Tiyawatip. Ha? Natuwangan di hold up Badaw. Na-knockout. Kinidag ko laeng to yan. Nay, umayon dagiti pulays. Nay, ay sos, agari bungbungan dagiti tatao. Nita, bumangon pa lang. Ha? Kidagamanan Badaw. Wayne, ipatuloy ko tayo maulaw. Nakita ko naktumat ngamin. Kinidag ni Tata Badong jay nagbakad ken natayag a holdapar. Luk-luk wanak manain. Jak mamatay. Patsen na ka di Chip. Pudno ti ibagbagak. Na minsan na lang a kinidag. Natuwangan jay holdapar. Kinidag na laang. Nagpigsagayam ako midag ni Tata Badong.
Isuday jay, ti armas na. Uy, padasang ka mamat akidagain no napigsamot lang ti kidagkaw. Ha? Awan na pulos tinariknak. Ha? Napingawan nga eh. Nagkapoy ka akumidag, Chip. Nila ang tatabadong tinapigsa ti kidag na. Nalawag, Kapitan. Dinangag ko amin ti istorya dagiti tattao di tarwar. Ay, may papankan ni kabadong timbagbagada. Anya launay dayta nga istorya aya. Agasam, kinidag na kanula ang jeholdapar kat natuwangan. Ay nangag ko dayta nga istorya. Hindi mayak dito barangay hall. Hangam jackpot yun. Ay, pudno day ta, Kapitan. Ado ti makapanagnak. No po naman, ay kit nasaya ata. Ay, nasaya at sa Kapitan no alaam at anod. Ah, Pag numaram ti kinapigsana. nga ta. Wun, nalaing ako midag. Iso nga alaamon. Ita, tamay sa ako natanod dito yung barangay, paray. Rugya ka, unti agrunda. Na. Ay, apurado ka. Imalaldawan, agronda ka. Panagnak ang ngarod king ka, akabailak akalabanay, nagita kriminal, paray. Lirax! Ah. Rabi iti panagronda paray. Kansan ang mabalin na may sambit, Kaduan ka? Ay, kabailak, paray. Na. Sana na masapol akadwain na. Ay, sumurutak. Narigat no agmay sa ka. Maminsan lang arabi ay paray. Maawan, nagita ang agtatakaw. Di ka man sumana umit. Ay, sus, paray. Patsam timbagak. Sana nga gangangaw. Na. Ala. Para makita. Agpraktis ka mo ta, sakbay amapan ka agrunda. Agpraktis ka ibagbagat. Anya ngay kumati praktis ay. Kano kasano akalabanom adagiti agtatakaw? Saanin akasapulan ti praktis, tuyang. Naglaka. Kidagag lang ida. Ay na, nalaka kunkunam, kat managdakdakas dagita. Pumatay da. Ay, saan ka madanagan, tuyang? Tadakadwak nga grunda. Dagiti tanawd amamartag. Saan? Ni kumparik a Kapitan Inteng, ti kadwak. Ah, ni Kapitan Intay, anya ngay mo na lumaban. Kadway naklaeng angam siyak ti lumaban. Oh, dandani din ang tupayan mayadang ti saka na. Iso ti Kapitan, di naki di kadway na. Enteng, ada kumamot armasyo akin ni Pari Badong amapan agronda. Isaanin ta. Agpada kami matanaturad ka ni Paribadong. Naturad nga. Na. Saan kan tupay ama ibaon amapan agsakdo iti rabi ay ditarwar. Ha. Ay, una yan. Ay, adaytan. Mapanta na. Da. Ay, ayaban na ko ni kumpare ka Badong. Kat, Alam di plus light mo, paray. Wen! Ay, balik. Alak ti plus light ko. Parinteng, Di ka madanagan dadakla ta dilikudan. silawan mo na ito'y pagnaka. Doon puri. Magnakalang ta sumaruno akin ka. Nangag mo na dyan, paray. Na. At dagar arasaas. Sa dino nga ta banda. Iti abanda, paray. Mapantay dyan. Nung nga ta urayan kalatan dito. Ay, naskin na mapantay dyan, paray. At dadagiti ang tatakaw ijayain. Sige. Basta plus light taktidalan mo. Dagitadan, paray. At dawit daman ako. Ngayon ka katuan. Dayaw. Isuda dagitan. Daras niyaw. Tumaray dayaw. Apay, kunayo, makataray kayo, pay. Natuwang tayo mat amin ay. Sige. Kidagampay dagita. Paray. Ay na. Ay, naglaing at talaga ni Badong ka umaray. Agasam man, takinalaban na dagiti agtatakaw. Kat dakwarog lang mo dagijay kan dagiti tanod. Ay, amam na niya tinaramid ni Badong ka umaray. Ay saus, kinidag-kidag na laing ida, natuwang dan. Ay, napigsa nga rod, ano kasta? Una, kinidag nanto pa hold upper, kat naulaw. Ingka nga rod nagluto, tanay aldawan. Ah, nalpasan aya jis istorya. Saan sapay may? Ay ituloy ko maray. Na kayo gayam at tanaw. Tagtatakaw iti manaw.
suda, Kapitan. Insungsung daklaan. Agito do ka manan ako nak. Si kamot ti mangibagbagang agtiliw tayo iti manak. Tapno da pulutan tayo. Ay, di kay man agpipin na basol. Awan babay niyo. Si kakwarog. Ha? Si katichiptanon. Di mo pa'y maisurumit dagiti kakadwam. Sige. Awatan mi ti dusa mi angkal. Ketika rimay. Saan minton nga ulitan. Ay, Chip Kwarog, saan kayo nga garamid iti kalukwan? Tada kayon tumot lang ti may babain. Di yu ikatan ti panagtalak ti kabarangayan nyo kada kayo. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.